Ok, dobar dan svima. Ja sam Mina Lukić, moderator ove tribine, ujedno i osnivač Tolkienovog društva Srbije koje postoji evo sad 5. mesec od decembra, dakle prošle godine. Ako niste znali da postoji, eto, i kada je to sve pokrenuto, Damjan je predložio da napravimo jednu tribinu na festivalu i evo koristim priliku da se zahvalim organizatorima što su nas pozvali. Kada je on to predložio, palo mi je na pamet više ljudi koji bi mogli da budu interesantni, tako da na kraju evo se tu sa mnom danas nalaze profesorka Ljiljana Gavrilović koja je antropolog i koja se evo najduže od svih nas ovde bavi fantastikom, fandomom, videoigrama i sličnim temama iz ugla antropologa. Zatim profesor Mladen Jakovljević koji je anglista, koji se bavi, da kažemo, anglo-američkom, dakle književnošću engleskom i američkom i koji je između ostalog preveo Ser Gavejna i Zelenog viteza i Ser Orfeja i reći će nam nešto više danas o tome. Takođe urednik časopisa Književna fantastika koji je vama poznat, nadam se. Zatim tu je kolega Miloš Jocić, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koji se takođe bavi raznim interesantnim temama, za vas verovatno posebno interesantnim videoigrama, kreativnim pisanjem, o čemu će nam takođe nešto govoriti. I najzad Marko Vasić, koga najverovatnije svi ovde znaju, tako da ne moram preterano da ga predstavljam dodatno. Dakle, on već godinama drži tribine na temu Tolkienovih dela, Tolkienovih radova. Posebno, da kažem, ako ga već niste upoznali, možete posebno zanimljive stvari da vidite na njegovom YouTube kanalu. Tako da, eto, nadam se da će ova ekipa ovde koja se okupila imati svašta interesantno da nam kaže na temu Gospodara prstenova i zašto je uopšte ta knjiga toliko važna i ostavila tako veliki uticaj uopšte u domenu fantastike. Naravno, u tom kontekstu krenuli bismo od nekih tema kako je ta knjiga uopšte nastala. U tom smislu prvo bih dala reč Marku. Ostaćemo za uveče. Da, nadam se da nam ukratko kaže šta je to što je iz Tolkienove lične biografije bilo značajno uopšte za nastanak Gospodara prstenova, dakle kako smo uopšte dobili tu knjigu. Dobar dan svima, drago mi je da se ponovo družimo ovde na tribinama. Istorijat Gospodara je poprilično čudno nastao, odnosno čudno se sve to desilo i neplanirano, a zapravo Gospodar je, znamo da je naručeno delo od Stanleya Unwina koji je objavio Hobita 37. godine, dakle u septembru, i već u krajem 37. godine su ga pozvali na sastanak da oni žele da on napiše novo delo, odnosno nastavak sage o Hobitima. Međutim, on je imao već napisano i Farmera Gila od Hama i Roverandom i imao je neke nacrte još za onu zbirku pesama o Tomu Bombadilu, tako da je on ponudio izdavaču to i ponudio je Silmarillion koji je pisao od 1914. godine još. I sad Stanley Unwin se nije složio sa odabirom, iako su mu se svidele ove priče za decu, tako da je on ipak tražio da on počne da piše nastavak priča o Hobitima, zato što je to kupilo publiku, uslovno rečeno. I Tolkien mu se javio već krajem decembra iste godine da je počeo da piše prvo poglavlje i čitali su nasumično u pismima, dakle Stanley je odobrio da je to što on počeo da piše jako interesantno. I onda u narednim godinama, to će biti 12 godina sledećih, će se oni dopisivati i bistriti ta poglavlja, tako da dug jedan period od 40 do 45. Tolkien maltene nije uopšte radio na Gospodaru, zato što je morao se posveti akademskoj karijeri, da bi pred kraj, dakle, 49. godine, ono što je finalno zaokružio kao priču, poslao Cliveu Staplesu Lewisu, jednog od Inklinga, koji ćemo, nadam se, da pominjemo kao klub. I Clive mu je dao jako dobru kritiku u smislu da je vrlo zadovoljan time, odnosno da je pohvalio to što je on napisao. Nakon toga je ponovo razgovarao sa Stanleyem Unwinom i onda su tu najviše ključni problemi
koje u suštini manje više, ako ste upoznati sa onim biografskim knjigama koje je pisao i John Gart i Carpenter, mogu se naći ti podaci o tome da prvo što je bio problem jeste dužina samog dela. Dakle, ovo je delo koje je Tolkien hteo da se objavi u jednom jedinom tomu, a bilo je podeljeno na 6 knjiga i hteo je da pridruži uz to i Silmarillion, pa da se to sve zove saga o draguljima i prstenu. Stanley Erwin je kritički odbio u smislu ne može, prvo što je Silmarillion toliko kompleksno delo da van akademskih krugova teško i da će da prođe, a Gospodar je ništa manje obimom, isto toliko, ali sama priča koju je on njemu tražio, dakle nastavak o Hobitima, to je otišlo u skroz drugom smeru. Otišlo je u nešto poprilično što nije za decu, što je poprilično mračno u odnosu na Hobite i što ima poprilično veze sa njegovim sekundarnim svetom koje je stvarao sve vreme u Silmarillionu. Dakle, Tolkien je napravio iskorak iz one priče koja je naivno napisana za decu kao Hobit. Naravno, ako se pogleda ispod, tu postoje više slojeva koje baš nisu za decu, ali Gospodar je prerastao u nešto što je u književnosti poznato kao viteški roman, dakle srednjovekovna romansa. I bio je problem usled nestašice papira kako da se ištampa, tako da je Tolkien stopirao 52. godine, otprilike odustaje od svega i rekao je ili jedno, ili oba, ili ništa. I kako su godine odmicale, dakle primećemo se 54. godini, on je konačno shvatio da nema više ni godina, ni vremena, ni papira, ni želje da to menja i rekao je objavite bilo šta, ili Silmarillion ili Gospodar, meni je potpuno svejedno. Onda smo došli do trenutka kada je on dao neke sugestije kako bi želeo da izgleda to izdanje, kao što ima i za Hobita one rune mesečeve koje je hteo da budu utisnute kao suvi žig, što naravno na 37. nije imalo šanse. Tako i ovde hteo da se oni listovi iz Mazarburške knjige koju su patuljci našli u odajama, koje je on napravio, dakle, od papira i svojom krvlju, šalim se, pilećem krvlju izmrljao i palio na sveći. To je hteo da bude integralni deo knjige i hteo je da se objavi i ovo pismo koje je Aragorn uputio Semu, a zapravo to je u epilogu Gospodara prstena opisano na ovom Tengvaru i to je na kraju objavljeno u 9. delu istorije Srednje zemlje, zapravo taj epilog. A Gospodara smo dobili u 3 dela koje je opet izdavač podelio. Dakle, ove naslove koje danas znamo, Prstenova družina, 2 kule i Povratak kralja, nisu Tolkienovi naslovi i on jako je bio protiv toga da se naročito poslednji Povratak kralja tako nazove. On je hteo da ga nazove kao Rat za prsten, da se ne bi baš videlo šta se zapravo radi u toj poslednjoj knjizi. Dobili smo kompromis, prvi deo je izašao 54. godine pred leto u avgustu, drugi deo 2 kule krajem godine i sledeće godine Povratak kralja u jako malim tiražima, ali je to planulo u roku od mesec dana, tako da je ono što se kasnije desilo potpuno izmenilo Tolkienov život i karijeru. U suštini akademsku i ovu spisateljsku, zato što u akademskim krugovima je obično nalazio na nezadovoljstvo, to ćemo nadam se da pominjemo, a čitalačka publika je bukvalno ga nosila na ramenima. I odatle sve počinje. A u kojoj meri su generalno stvari iz njegove lične biografije uticale na to kakav je Gospodar prstenova? Dakle, ili posebno recimo na ulogu prijateljstva, pošto smo pomenuli i Louisa Inklinge koji su ovdje iza na slajdu. Dakle, u kojoj meri je utkao stvari iz svoje lične biografije u čitavu priču? U meri mnogo manje nego to što radi u Silmarillionu, ali opet imamo još naznake druženja u TCBS klubu, dakle onaj T-Club Barovian Society, gde su bili Christopher Weisman, Rob Gilson i Jeffrey Smith i oni su svi otišli sa njim, osim Christophera Weismana, svi su bili u Francuskoj zajedno za vreme Prvog svjetskog rata i učestvovali su u bici na Somi. I svi su poginuli osim Tolkiena i ovog Jeffreya koji je bio u Irskoj. I ta konekcija koju su oni imali u prvom tom CBS klubu gde su čitali sage, islandske pili piva i diskutovali o staroengleskim epovima, to je nešto što je
u najranijoj mladosti obeležilo zapravo njegovu nit socijalizacije, pošto je ostao rano siroče i sve što se dešavalo je poprilično mračno u njegovom životu, tako da je ceo Silmarillion poprilično mračan i Gospodar je, kao što sam rekao, skrenuo na tu stranu iz one, da kažem uslovno rečeno, vedre priče koje su Hobbitima odigrava, tako da taj deo i iskustvo u ratu koje je preživao, a o tome mnogo piše John Gart u svojoj knjizi Tolkien i Veliki rad, dakle imate jednu ogromnu studiju na nekih 400 strana gde on detaljno obrazlaže ne samo bitku na Somi, nego i Tolkienovo ustrojstvo sa svim tim ljudima koje pominjem iz TCBS kluba i još generalno on priča o odnosu sa Edith, sa njegovom ženom i sa još članovima iz Inklinga, tako da Tolkienu je ta socijalizacija bila poprilično ključan motiv, iako je na momente bio, da kažemo, uslovno socijalizam. Više bi ga gurnuli u introverte, mada nije bio introvert, ali je selektivno birao društvo zato što ga je nerviralo toliko toga u modernom svetu. Tako da taj segment, da, sa druženjem vrlo se to očituje, naročito što u Gospodaru on priču spušta sa silmarilionskog onog uzvišenog tona koji imaju antičke književnosti i generalno epovi, mislim na Ilijadu, Odiseju, Eneidu, spušta na nivo gde običan svet, dakle mali hobiti imaju tako veliki zadatak da na svojim plećima nose tu težinu te tame koja se spustila na taj svet srednje zemlje i u sadejstvu međusobnom, dakle u međusobnim korelacijama da reše taj problem, odnosno da konačno Sauron bude pobeđen. Dobro, govoreći sada o različitim uzorima i generalno Tolkienovoj karijeri, znamo dakle da je on detinjstvo proveo u jednom idiličnom predgrađu Birminghama koje je u velikoj meri kasnije uticalo na to kako, na primjer, okrug u Gospodaru prstenova izgleda dobro i u Hobbitu. I to i dan danas je donekle očuvano, dakle kada posetite te lokacije poput Serholske vodenice ili Močare, Mozli, dobijete donekle utisak o tome šta je zapravo ruralna Engleska i u kojoj meri je to stvarno bilo značajno za njega i zašto je imao potrebu da se skrene pažnja na opasnost industrializacije, u kojoj meri ta industrializacija uništava to što je njemu, da kažemo, bilo bitno. Dakle, jedna ekološka svest u modernim nekim terminima. A osim toga, svakako, verujem da svi znamo da je, da kažem, bio profesor u Oxfordu i da je čitavu svoju karijeru proveo baveći se izučavanjem staroengleske književnosti i tu je profesor Mladen Jakovljević neko ko svakako može lepo da nam kaže nešto više o tim izvornim tekstovima koji su Tolkiena inspirisali. Pa evo, dajem profesoru reč. Pa evo, da krenemo od Ser Gavena i Zelenog viteza, to je u stvari, ovo delo je, ja sam prvi seminarski rad na studijama anglistike u stvari pisao upravo iz Ser Gavena i Zelenog viteza. I budući da je delo pisano na srednje engleskom, to je čak i izvornom govorniku savremenom prosto nečitko, to je trebalo prevesti na savremeni engleski jezik i Tolkien je, ja mislim, kada uzmemo u obzir brojne prevodioce koje su ovo delo preveli, svakako dao jedan najverniji i možemo reći najbolji prevod. Tako da priča kada su u pitanju Ser Gawain i Zeleni vitez i Tolkien za mene nekako dolazi paralelno. Ja sam negde otprilike u to vreme i počeo da čitam Tolkiena i onda otkriće da je Tolkien i preveo Ser Gawain i Zelenog viteza i da zahvaljujući njemu ga možemo čitati kao izvorni tekst preveden na savremeni engleski jezik. U stvari bilo jedno sjajno otkrovenje i ta ljubav iz studentskih dana se nastavila i kasnije i budući da nije bilo stihovanog prevoda na srpski jezik, ja sam onda se jednom, čisto iz ljubavi, upustio u prevođenje. Sad, budući da je Tolkien preveo i Ser Orfeja, Ser Gawain i Zeleni vitez je u stvari viteški roman u stihu.
Rukopis potiče, jedini sačuvani rukopis negde s kraja 14. veka, u pitanju je 2530 stihova. I to je priča o viteštvu i ljubavi koja je ostavila velikog traga, kao i Ser Orfeo. U ostalom, u pitanju je, mi nemamo tu formu kod nas, to se zove lej. To je u stvari priča u stihu, opet o ljubavi i viteštvu. U pitanju je 604 stiha i sada kada pogledamo šta je to što im je zajedničko, kao prvo, sem toga što ih je Tolkien preveo na savremeni engleski jezik, oba dela su u stvari priče o viteštvu i priče o ljubavi. Nastala su, odnosno rukopisi su iz 14. veka kada u Engleskoj, književnost na engleskom jeziku potiskuje onu na francuskom i latinskom. Sad, oni koji su upoznati sa istorijom znaće da je zvaničan jezik na području današnje Engleske vekovima bio u stvari francuski. Narod je govorio svojim jezikom, a jezik dvora, jezik suda bio je francuski jezik i naravno latinski jezik koji je bio jezik književnosti i pismenosti, budući da su knjige bile retkost, a centri pismenosti su u stvari bili uglavnom u ove crkvi i manastirima. Sad kada pogledamo da je, iako je ta teza sve više se osporava, da je Tolkien u stvari želeo da daje jednu englesku mitologiju svojim delima, tu onda možemo napraviti još jednu vezu sa ovim, hajde da kažemo, određenim nacionalnim buđenjem, odnosno to je jako teško prevesti na srpski jezik, šta je to što je Englishness, kada u tom periodu postaje naročito bitno, kada Edward III u ratu sa Francuskom zabranjuje svojim vojnicima da koriste francuski jezik, nego da govore engleski, i ta neka mitologija engleske koju je navodno Tolkien želeo da stvori. Sad, ja neću ulaziti u to da li je to zaista bilo tako ili nije, on to zvanično nigde nije izjavio, naučnici se spore, ali u svakom slučaju ova dva teksta jesu ono što je John Clute definisao kao tekstovi takozvane glavne žile, odnosno taproot tekst. Između ostalog, tu je i stari anglosaksonski ep Beowulf, tu su i Chaucerove kenterberijske priče, zatim Šekspirov San letnje noći i brojne druge njegove drame, Banjanovo pokornikovo putovanje, i to su sve dela, naravno tu su i dela koja nisu u ovoj engleskoj tradiciji, i sva ta dela u stvari predstavljaju jednu osnovu iz koje se razvila savremena fantastična književnost, pa i ova fantazijska u koju možemo svrstati Tolkiena. Sad, šta je to što smo mi dobili zahvaljujući ovim delima? Pa kao prvo dobili smo jedan pseudo-srednjovekovni svet. I u tom fantazijskom svetu, pseudo-srednjovekovnom, imamo kraljevstva, imamo kraljeve, imamo vitezove koji imaju mačeve i konje koji imaju svoje imena. Recimo, Ser Gawain je imao konja Gringoleta, znamo da i u ovim nekim kasnijim delima, pa i kod Tolkiena, taj nazivi mačeva i nazivi konja jesu nešto što takođe vuče koren iz ove srednjovekovne tradicije. Imamo priče o ljubavi, priče o vitezovima, dvobojima, bitkama, pa čak i epskim bitkama. Sad, treba imati u vidu da je to u srednjovekovnoj književnosti poimanje viteštva u stvari bio jedan ideal koji je bio takav u književnosti, ali ne i u stvarnosti. Kada govorimo o odanosti, kada govorimo o datoj reči, kada govorimo o učtivosti viteškoj ili o odnosu prema damama, treba imati u vidu da po toj nekoj viteškoj tradiciji vitez je morao biti, jel tako, zaštitnički nastojan prema dami, da ste vi u srednjem veku ostavili damu nasamo sa vitezom čisto sumnjom da bi ona tek tako uspela da sačuva svoju čestitost. Takođe, postoje dokumentovane podaci o viteškom nasilju. Oni uopšte nisu bili tako milosrdni, nego su umeli da budu vrlo okrutni. U krajnjem slučaju imate zabeleženo da nisu svi vitezovi ni hteli da budu vitezovi, zato što je to bilo jako skupo. Dakle, vitez je morao imati konja, vitez je morao imati dva konja, u stvari, morao imati oklop, morao imati nekoga ko će da taj oklop održava, nije to vitez sam radio, sve je to trebalo platiti, tako da nije to sve u stvarnosti bilo baš tako kao što je u književnosti. I onda, u stvari, kada pogledamo tu idealizovanu sliku viteštva i viteških vrednosti, uopšte ljudskih vrednosti, koja nije odgovarala onoj u stvarnosti, mi kada čitamo Tolkiena možemo vidjeti tragovi te idealne slike sveta, odnosno idealne slike viteštva,
kakve bi stvari u stvari trebale biti. I te vrednosti kojima težimo možemo vidjeti u Ser Gavenu i Zelenom vitezu, te vrednosti kojima težimo, ako s kojima se ne susrećemo baš tako u svakodnevnom životu, možemo vidjeti u Ser Orfeu, a možemo ih vidjeti i kod samog Tolkiena. I uopšte u toj želji da pokažu šta su to prave vrednosti, da ostanu dosledni svoje reči, da ostanu odani i lojalni, i Ser Gawain, i Ser Orfeo, i Tolkienovi junaci odlaze na jedno putovanje, što bi bilo ono kao odlazak i povratak, koji možemo videti i u ovim delima, a možemo videti i kod Tolkiena. I sada kada govorimo o tom odlasku i povratku, to je u stvari jedno mitsko putovanje, jedna mitska priča, koja je, kada pogledamo, u osnovi brojnih priča, a kada pogledamo mitove, kao što u ovim srednjovekovim delima imamo spoj keltske mitologije, uticaje nordijske mitologije i hrišćanske, sad da li mitologije ili religije, kako ko već želi da to posmatra, to naravno isto možemo prepoznati i kod Tolkiena. Sad, u ovim delima imamo i nešto što zovemo odlazak u onostrano. Na engleskom bi to bio other world, i to niti je raj, niti je pakao, niti je nebo, a istovremeno je sve to zajedno, sve skupa. I recimo kritičar Jeff Ryder, kada su ova dela u pitanju srednjovekovna, govori u stvari o stvaranju jednog hibridnog supermita. Upravo tim spojem. I u tom hibridnom supermitu nema mesta kao prvo za alegorizaciju, odnosno tumačenje isključivo iz jedne tradicije, isključivo iz keltske tradicije ili isključivo iz hrišćanske tradicije ili isključivo iz nordijske tradicije. Sad kada pogledamo Tolkienova dela, isto tako možemo smatrati jednim hibridnim supermitom, u kojem takođe, kao prvo, Tolkien je bio protiv alegorije uopšte, a ne možemo ni čak da Tolkiena čitamo kao alegoriju isključivo u jednoj tradiciji, čak i da to želimo, tako da je u neku ruku Tolkienova dela su kao i ova srednjovekovna dela ti hibridni supermitovi. Sada tu naravno svoje mesto ima i ovo što je u srednjem veku bilo vilinsko ili vilenjačko, što je mnogima od nas izuzetno privlačno, i za razliku recimo od germanske tradicije, gde su vilenjaci oni mali gnomi, u ovoj srednjovekovnoj tradiciji prati se keltski uticaj. Oni su visoki, vitki, izuzetno lepi, kakve imamo i kod Tolkiena. I kao prvo, kada pogledamo taj vilinski svet, oni su izuzetno moćni. Oni se drže date reči i njihove postupke ne možemo baš uvek da razumemo, shvatimo ili merimo po nekim našim načelima moralnosti ili ispravnosti. Tako je bilo u srednjovekovnim delima, tako mislim da možemo neke postupke i tog vilenjačkog sveta čitati ili tumačiti čak i u Tolkienovim delima. Recimo, u Ser Orfeu, zašto je vilinski kralj oteo Orfeovu Heurodiku? Postavlja se uopšte pitanje zašto je to učinjeno. To nama može biti neshvatljivo ili nemoralno ili nepravedno, neispravno, ali oni se prosto rukovode svojim nekim pravilima i zakonitostima koje nama nisu uvek shvatljive. Sad kad pogledamo isto, zajedno sa vilinskim svetom ide i magija. Magija je u srednjem veku bila prihvatana kao datost. Ne kao nešto u šta verujete ili ne verujete, nego nešto što se prosto smatralo kao postojeće. Magija je bila deo srednjovekovnog sveta. I ta magija koju povezujemo sa vilinskim, opet u ovoj keltskoj tradiciji, nije ni crna ni bela. Ne možemo je gledati kao crnu magiju, ne možemo je gledati kao belu magiju, to je magija koja se opet rukovodi nekim vilenjačkim ili vilinskim merilima, kako stvari funkcionišu, tako da mi uopšte taj vilinski svet ili vilenjački ne možemo smatrati moralnim, nemoralnim, nego prosto ili amoralnim, ili ih prosto posmatrati kao jedan svet koji ne možemo tumačiti iz naše perspektive po našim pravilima moralnosti. Sad, čemu onda sve to? Kao prvo, taj srednjovekovni viteški roman ili lej, sve nam je to predstavljao kao jedno ogledalo stvarnosti. Recimo, imamo tipično jedan aristokratski svet, aristokratski krug, koji opet ne odgovara onoj stvarnosti istorijski.
ali jeste jedan svet s kojim su ljudi mogli da se identifikuju tada u srednjem veku i da se identifikuju i sa tim vrednostima, i sa tim merilima, i sa tim postupcima, i sa tim idealima. Kada pogledamo taj vilinski ili vilenjački svet, mi naravno ne možemo sa njim da se merimo, ali možemo sebe da posmatramo u svetlu toga kako oni postupaju. Tako da u tom smislu, čitajući ove Tolkienova dela, u neku ruku možemo čak reći da ih čitamo na vrlo sličan način kao što su ljudi u srednjem veku manje čitali, u stvari, a više slušali, zato što je mali broj njih bio pismen, kako su oni u stvari poimali ili percipirali viteški roman Sergaven i zeleni vitez ili Ovelej Ser Orfeo. Sad, tu kada su neke konkretne, ne možemo naći odgovarajuće, da kažemo da je Tolkien preuzeo neku epizodu iz ovih dela, da je Tolkien preuzeo neku konkretnu ideju, nego prosto uopšte sve ukupno gledano. Ali recimo možemo da uporedimo kako je izgledao taj vilinski svet. Sad ovde malo je tamnije, ali ja ću probati da ovako vireći iznad naočara, da pročitam jedan deo iz Ser Orfea. Kaže, nekad bi mu se dalo da spazi vojsku baš silno kako prolazi. 1000 vitezova dok stremi, naoružani, u punoj spremi. Opasnog izgleda sve junaci, nad njima vijore se barjaci, svaki mač bi u ruci imao, kuda hitaju, to ne bi znao. To je onaj deo koji ne razumemo, jel tako, njihove postupke. Ili čudnije još prizore ove, dok plešu dame i vitezove, na njima raskoš koraka lakog, veštog i lakog pokreta svakog. Trube i doboši ritam vode, dok stihove minstreli izvode. Sad isto taj ulazak u onostrano, u taj vilinski svet, tu isto recimo, verujem kada pročitam naredne stihove, bit će nam isto vrlo lako zamislivi, baš zahvaljujući Tolkienu. Uđoše dame pravo u stenu, za njima on tamo isto krenu. Duboko u stenu je zašao i nakon 3 milje izašao u područje prelepoga sveta. Svetlog i toplog ko usred leta, svuda ravnica i zelenilo, brda ni dolina nije bilo. Kraljevski zamak stoji sred svega, raskošan, visok, viši od brega. Visok zid oko dvorca je tog, od priozirnog kristala, blistavog, 100 visokih kula ima. Veličanstvenih s grudobranima, potpore se iz kanala dižu, od rujnog zlata lukovi nižu. Kupola krašena je bogatim bojama i ukrasima zlatnim. Unutra su prostrane dvorane, od dragulja sve su isklesane. Čak je i stup najmanji među njima optočen ukrasima zlatnima. A u zemlji toj povazdan je dan, jer kad vreme dođe za mrak i san, iz dragulja svetlo se izlije, ko da sunce spustilo se nije. Ja ne znam za vas, ali mene ovo podsjeća na jedno vrlo konkretno mesto u Gospodaru prstenova. Sad, kada govorimo o tim vrednostima, Tolkien u stvari u svojim delima govori o preispitivanju tih pravih vrednosti. I mislim da upravo mi čitajući Tolkienovog, u ovom slučaju konkretno Gospodara prstenova, isto tako možemo da pronađemo neke ideale kojih ili nema ili su vrlo retki u ovom našem svetu. On opisuje jedan svet kakav bi trebao biti i po pitanju viteštva, i po pitanju date reči, i po pitanju odanosti, i po pitanju privrženosti, čak i po pitanju ljubavi. Naravno da ima i svega onog drugoga, ali na jedan vrlo primamljiv način prenosi nam na gotovo isti način određene priče onako kako su u srednjem veku ova dela bila prenošena slušalcima. Pa i dan danas, evo recimo, mnogi prelaze na audio knjige, a umesto na ove štampane, tako da i danas mnogi Tolkiena mogu slušati. I to je u stvari nešto, taj način predstavljanja tog sveta s kojim se možemo identifikovati kao jedan ideal kojem težimo i koji bismo voleli da dostignemo i mislim da je to jedan od vrlo značajnih razloga zašto mi u stvari danas čitamo Tolkiena. Hvala. Pošto je Mladen pomenuo audio knjige, naravno tu se nameće onda uvek i pitanje toga kako
se ta knjiga koju volimo prenosi u druge medije i šta je zapravo ono što je čini toliko prijemčivom i prilagodljivom. Zašto je moguće adaptirati je počev od pozorišta, raznih audio verzija, knjige koje su se pojavile tokom decenija, do, da kažemo, animiranih filmova krajem 70-ih, početkom 80-ih, Jacksonovih adaptacija, sada Prstenova moći. Dakle, u tom smislu, evo, volila bih da pitam Miloša, šta vi mislite o tome, zašto je ta knjiga i dalje toliko aktualna, nadovezujući se na ovo što je Mladen pomenuo, svakako da su to neke vrednosti univerzalne koje mi svi tu prepoznajemo, koje nam ili nedostaju u našem svetu ili, da kažem, težimo negde u našim ličnim odabirima sistema vrednosti. Evo, Miloše. Hvala. Da, to je večno pitanje, zapravo pitanje od $1.000.000 šta neko veliko književno delo čini velikim književnim delom. Zašto ga čitamo desetinama godina, stotinama godina, hiljadama godina nakon što je napisano. Poznati 20-vekovni autor i teoretičar književnosti Vladimir Nabokov, koji inače bio poznat što je bio vrlo mikroskopski orijentisan na pitanja tehnike, postupaka, stilova i tako dalje. Dakle, ništa njemu nije promicalo i on je pokušao da odgovori na pitanje šta neko veliko delo čini velikim književnim delom. I kaže, pod jedan mora da vas zabavi. Mislim, koja je poenta ako nije zabavno, ako nije priča zabavna, likovi, neka tema koja nam je zabavna, to mora biti pod jedan. Pod dva, književno delo mora nešto da nas nauči. Tako, ne samo da bude neka površna zabava i mi danas kada gledamo šta god od serija do filmova, nešto nakon toga dobijemo. Osjećamo se malo uzbuđeno, možda nešto naučimo, podsjetimo se nekih lepih stvari, mora nešto da pozitivno deluje na nas, ali kaže Nabokov, treća stvar je faktor X. Delo mora biti mađioničarsko. Kažem, ja do sada nisam shvatio šta to može biti i verovatno nikad nećemo ni shvatiti, jer kad bismo to shvatili, svako od nas bi pisao neka remek dela. ChatGPT već bi napisao 16.000 Šekspirovih drama. Ali možemo probati kao mentalni eksperiment da vidimo šta to Tolkiena zapravo čini velikim piscem i faktički korenitim, temeljnim piscem epske fantazije. Jer ne postoji, mislim, jedan žanr u kome toliko jedan pisac, da kažem, dominira i kao kišobran se nadkriljuje nad svima ostalima. Čak ni Arthur Conan Doyle ili Agatha Christie toliko uticaja nemaju na krimi priču ili Edgar Allan Poe koliko je Tolkien imao na ovaj žanr. Jer recimo imate pisce koje se vrlo direktno naslanjaju na njega, ne znam, imate Davida Eddingsa, Roberta Jordana, koji se ponekad odaljavaju od Tolkienovštine, ali vidi se da su temelji vrlo Tolkienovski. Onda imate autore koji se odaljuju ili čak iznad duše preziru Tolkiena, kao čuveni Michael Moorcock, koji je neopisivo mrzeo Tolkiena. Čovjek se zapita jer nešto lično bilo između njih dvojice. Vrlo su zanimljivi njegovi tekstovi o tome. Ili recimo Martin, koji je voleo Tolkiena, ali kao što i sam više istica u svojim autopoetičkim zapisima i intervjuima, neke stvari je hteo da uradi malo drugačije, a imate sad u posljednje vreme, da kažem u 21. veku, autore koji uspešno sklapaju te pro-Tolkien i anti-Tolkien struje, poput Brandona Sandersona, koji je veliki poštovalac Tolkiena, čak u posljednjem delu Maglorodnih imate jednog lika koji je cameo Tolkiena, a sa druge strane na mnogo mesta on krši zapravo neke stvari kojima je Tolkien bio posvećen, da kažem, poetičkom i pripoetačkom smislu. Ali, kao što je to obično slučaj, razlog veličine nekog autora leži malo u nekim novinama, malo u nekim starinama. Neke stvari donose svežinu u umetnost, u svet književnosti ili u žanr, a u nekim stvarima ti veliki autori otkrivaju neke, da kažemo, neke zanatske osobenosti, neke elemente koji su super zanimljivi, ali su iz ovog ili onog razloga bili zaboravljeni. Pa recimo ono što bismo rekli da je malo novije, recimo kada uzmete da čitate Tolkiena sredinom 20. veka, vidite da to jesu fantastične priče, da na neki način nalikuju autorskim bajkama koje u to vreme postoje već više od 100 godina, od Charlesa Perraulta, Hansa Christiana Andersena i tako dalje, ali da one zaista imaju neku epsku, istorijsku dubinu, veličinu i širinu. Znate, bajke su u tom smislu prilično jednostavan žanr. Nemate vi
Zmija mladoženja Cinematic Universe. Svaka bajka stoji za sebe. Ponekad se neki likovi pojavljuju više bajke u isto vreme, poput Baba Jagi, ali to su posebni slučajevi. Ali kada vi čitate Tolkiena, pa čak i Hobita, vidite da je to svet koji zaista ima neku ogromnu epsku širinu koju takva dela obično nemaju. Sjećate se kada čitamo Hobita, pa na prvih nekoliko strana učimo kako je u Hobbitonu nastao golf, kada on je Hobbit zeknuo orfa, pa ovog orka, to je goblina u to vreme, pa mu odsekao glavu, pa tako nastao golf, pa onda slušamo priču o patuljačkom Kosovu, Ereborel, tako šta je tu bilo, kako je to nastalo, kako su oni izbjegli iz toga, pa onda već posle nekoliko strana nađemo zajedno sa našim junacima gondolinske mačeve u onoj Trolskoj pećini šta je Gondolin. Tad smo već znali, tako, to jest ne mi, Tolkien je već znao šta je Gondolin. Tako da od Tolkiena postoje to osobenost žanra da ako vi pišete epsku fantaziju, world building, o kojem će isto danas biti reći, postoje jako velika osobenost vaše proze, nešto u što se odvaja vreme. Međutim, što se tiče world buildinga, eto nešto što je Tolkien i dan danas prilično specifičan. Srpski rečeno, srednja zemlja nema nekih posebnih gimika. Nema nekog posebnog sistema magije oko kojeg se vrti svet, nema nekih konkretnih singularnih događaja, elemenata, fenomena, likova i tako dalje, oko kojih se, kažem, vrti čitav univerzum, čitava istorija i tako dalje. Naravno, postoje dragulji Silmarili, postoji prsten, ali to je zaista jedna 10.000-godišnja, to je 100.000-godišnja istorija jednog sveta gde uvek imamo nove likove, nove drame, nove događaje i tako dalje. Vrlo je raznorodan svet, vrlo je zapravo univerzalan svet, što mu zapravo daje neku univerzalnu, ili tako, vrednost. Tolkienov svet je vrlo epski, ali sa druge strane epski je na jedan način na koje je grčka tragedija epska. Sva epika proizilazi iz samih likova, njihove oholosti, njihovog pada, njihovih želja, njihovih strahova, njihovih nada i tome slično. To je jedan vrlo lep svet, je li tako? Svi ovi volimo estetiku, ne znam, vilenjačke arhitekture i tome slično, ali to je jedan napisao mračan svet, pa postoji razlog zašto imate milion black metal bendova koji imaju imena inspirisana Tolkienom, zato što kada čitamo Silmarillion iz neke perspektive gospodara, isto takođe, to je kao neki dark fantasy. Silmarillion je svet kojem vlada jedan mračni bog. Od svih Valara jedino je onaj najgori od njih smešten u tom svetu. Potom, Tolkienova dela su vrlo onako egzaltirana, što bi rekli u anime, vrlo ono hajpovana, kada slušamo Theodenov govor sami, onako dobijemo neki adrenalin, a s druge strane vrlo su melanholična, vrlo su sentimentalna. Gospodar Prstena je priča o svetu koji umire, gde magije nestaje, gde se vilenjaci odseljavaju, gde dolazi do kraja velikih priča, velikih junaka, gde pratimo entropiju zapravo jednog čarobnog sveta. A sa druge strane, Tolkien je u vreme kada je generalno u svetu došlo do obnavljanja interesovanja za književnost koja ima priču, koja ima zaplet, nije bilo baš toliko slučajno što su isto vreme bili nominovani i Tolkien i Andrić za Nobelovu nagradu i što je Andrić pri svom primanju Nobelove nagrade zapravo održao govor koji bi vrlo vjerojatno i sam Tolkien potpisao, o priči i pričanju, koliko su bitne priče i mitovi, legende i bajke za nas ljude. Gospodara Prstenova je jedna stara priča, kao što sam sad upročio. To je zapravo najstarija priča na svetu, priča o potrazi, o pohodu, o questu, kako bismo rekli. Najstarije književno delo koje mi znamo, Ep o Gilgamešu, je isto priča o questu, o jednom junaku koji ide u pohod za biljkom koju će mu dati besmrtnost. Nakon Gilgameša imamo Jasona, imamo kralja Artura i Argonaute, imamo, to je kralja Artura koji ide u potragu za Svetim gralom, Argonaute koji idu u potragu za Zlatnim runom i tako dalje. To su beskrajno stare priče, koje se danas oponašaju u Pixarovim filmovima, animiranim superherojskim filmovima, tako. To je ta takozvana monomitska struktura. Jedan isti mit koji se večito ponavlja u svakoj kulturi u svetu. Jedan usamljeni junak ili junakinja živi u nekom svom ograničenom domu sa ograničenom vizijom sveta. Odjednom
sudbinom ili nekim drugim sredstvima, on ili ona moraju da napuste uske okvire svog doma u svet koji je u isto vreme i čaroban i zastrašujuć. Tamo stiču i prijatelje i neprijatelje i na kraju dugog putovanja uspevaju u nekoj svojoj potrazi da nađu neki predmet, spasu neko biće i tome slično. To je vrlo strukturisana priča jer je ljudska civilizacija na njoj radila 10.000 godina, tako da lako je možemo menjati, lako možemo menjati likove, ne da obrćemo neke elemente, ali to je vrlo stara i vrlo stabilna priča i zato je zapravo jedan od razloga pored univerzalnosti, već smo mi naviknuti da takve priče volimo, da uživamo u njima i zato su vrlo prilagodljive za svaki medijum, jer zapravo nisu one prilagodljive svakom medijumu, mediji su se oblikovali da bi bili prilagodljivi njima, od filmova do animiranih filmova, recimo Tolkienovo delo je zlatnim slojema upisano u istoriju videoigara, jer tamo krajem 70. i početkom 80. godina, kad su se prvi put počeli pojavljivati narativno izazovne igre, dakle koje su samo neke kockice koje idu bez nekog konkretnih narativnog konteksta, prve tekstualne avanture, video igra Hobbit iz 82. Dizajnerke Veronike Megler je bila jedna od pionira takvog novog pristupa video igrama kao narativnom mediju. Ali da ne bude sada da je taj schema pripovedena samo tu korisna zato što nam je prilagodljiva za stripove i tome slično, sve te priče o tim junacima koji idu u veliki svijet, savladavaju prepreke, Harry Potter, Luke Skywalker, Bilbo Baggins i tako dalje, ostale su sa nama ne zato što su zanimljive priče, nego što su to unutrašnje priče. Ljudi vole takve priče jer su vrlo prilagodljive našem iskustvu. Mi smo svi u nekom trenutku bili mali Bilbo, mali Luke Skywalker ili ko već. Imali smo prvi dan škole, imali smo prvi dejt sa simpatijom, imali smo prvi dan na poslu, imali smo stvari koje smo morali da prevaziđemo uz pomoć sopstvenih sposobnosti svojih prijatelja. I kad su se pećinski ljudi, Grci i Rimljani, evo i mi skupljali oko plemenske vatre, oko guslara, minstrela, bioskopskog platna, da slušaju priče, želeli su da slušaju na isti način. Jer kako je to Aristotel opisao, kako je Aristotel opisao u prvom delu književne teorije, ikada napisao pre nekih 2000 kusur godina, jako bitan deo tragedije, imao to neke elemente, šta je drama, šta je zaplet, katarza. Drugim rečima, prija nam, brate mili, kad idemo da vidimo da se neko muči, kao i mi, prija nam da bolje mislimo o sopstvenim problemima kad vidimo jadnu Antigonu kroz što je ona sve morala da prolazi. To je katarza, da vidimo drugo ljudsko biće koje ima slične probleme kao i mi i doživljamo u najhumanijem mogućem smislu neko pročišćenje i neku katarzu, neko mirovanje. Tako da u tom smislu, mislim, Tolkienove priče da su i dan danas vrlo čitane i bit će čitane za 1.000.000 godina jer su one zapravo taj monomit na steroidima. Imamo najniže moguće biti, mislim najniže, bukvalno, je li tako? Hobbit nije Gilgameš, Gilgameš je polubog, Jason je polubog, kralj Artur nije polubog, ali ko da jeste. Oni su najobičnija moguća bića, a bore se doslovno protiv mračnog boga. I nekako uspevaju čak i to nekako da savladaju. I zbog toga mi zapravo čitamo priče, specijalni efekti su samo onako dobar bonus, jer volimo da se iznova pronalazimo zapravo u njima. Hvala, Miloše. Pošto je Miloš pomenuo world building ili građenje fikcionalnog sveta, to je nešto što je vrlo interesantno, verujem, iz ugla antropologa i o čemu profesorka Ljiljana može dosta da nam kaže, verovatno i u kontekstu toga šta bi se Tolkienu moglo zameriti, u smislu šta negde u njegovom world buildingu nedostaje možda. Kada pominjamo sad tu silnu širinu, dubinu i tako dalje, šta je nešto gde možda nije dovoljno otišao u dubinu ili nije dovoljno promislio? Pa, kad me Mina zvala da učestvujem u ovoj tribini, ja sam prvo rekla, ja mislim da ja nisam najbolja osoba za to, zato što ne znam sve Tolkienove tekstove naizust
i ne znam biografiju Sitna crevca i ima delova Tolkienovog rada sa kojima se prosto ne slažem. Ono što mi zaboravljamo i što teoretičari književnosti često zaboravljaju je da gradnja sveta postoji u svakom romanu, odnosno u svakom umetničkom delu. Bez obzira da li se on oslanja na realnost, pa je realistički roman. Nije, nema tu realizma, samo su elementi uzeti iz onoga što prepoznajemo kao naše stvarno okruženje na ovaj ili onaj način, ili je fantazijski. Tolkien jeste nekako prvi u ovom modernom periodu, uslovno rečeno savremenom, koji je napravio, izgradio veliki fantazijski svet. Jeste, postoji Narnija, ali ona je nekako manja i suženija i parcijalnija. Tolkien je zapravo napravio pravi ceo sekundarni svet koji je potpuno odvojen od našeg primarnog sveta kako on to vidi. I bio je zapravo odličan primer za jako veliki broj kasnih autora koji su na osnovu njegovog iskustva gradili svetove. Ali s druge strane, Tolkien je beskrajno konzervativan i potpuni romantičar. Jer, znate, kralj postaje kralj zato što nosi krv kralja, da ne kažemo DNK kraljevstvu, i samo to ga određuje kao budućeg vladara. Ne to kako je rastao, to šta je učio. Aragorn je mogao da izraste i u nešto sasvim drugo, ali ne. To nasleđe biološko koje nosi je ono što njega zapravo čini predisponiranim da postane veliki. To je potpuno romantičarski pristup koji ja lično ne volim i sve se to svede na Čika Jovu zmaja, ništa nije naučila pačurlija ta. Jel, ako se rodiš kao patka, bit ćeš patka za uvek. Ako se rodiš kao budući kralj, bit ćeš kralj. Tačka. S druge strane, to njegovo društvo je, bez obzira na to što je razuđeno, što ima više različitih rasa i kultura, beskrajno hijerarhizovano. Elfi su na vrhu i oni se uopšte ne dovode u pitanje. Užasno su važni i puni sebe i značajni zato što su takvi kakvi jesu. Jel? Pa su onda ljudi, pa su onda patuljci, pa su onda na kraju siroti mali hobiti koji će se na kraju ispostaviti kao oni koji spasavaju svet. A s druge strane imamo nesrećene orke koji samo zato što postoje moraju da budu istrebljeni, jer su zli sami po sebi. Tu ja imam s takvim postavkama ozbiljan problem. To se ne vidi na prvi pogled dok se čita Tolkien, upravo zato što on, kompletni njegovi tekstovi imaju taj divan romantičarski pristup kao što imaju bajke, ali kad stanete i razmislite, vidite da tu postoje izvesni problemi. S druge strane, u tom svetu niko osim hobita ne proizvodi hranu.
Šta jedu elfovi? Šta jedu patuljci u pećinama? Mislim, ko proizvodi hranu za njih? Ko pere veš za njih? Gde je sav taj svet koji se zapravo vrti oko velikih vojski? Mislim, ko popravlja oružje? Ko kuva vojnicima? To su ogromne vojske i ljudske i ne znam kako bi se orci u padežu stavili u padež, orkovske verovatno. Dakle, neko mora tom silnom narodu da sprema hranu, da popravlja opremu i oružje, da pere veš, jel? Da bi omogućio zapravo da se vode te velike bitke. Jer heroji i vitezovi ne postoje izvan sveta sami za sebe, pa da se magijom rešava pitanje hrane, latrina i pranja veša. Nečega što je svakidašnji deo života svih živih bića, uključujući elfe i uključujući orke takođe. Gde orci uopšte proizvode hranu? Mordor očigledno nije prostor u kome se može baviti poljoprivredom vrlo lepo ili se gajiti stoka. Od čega prave tekstil koji nose? Mislim, to su pitanja koja Tolkien uopšte ne postavlja sebi i meni to liči na opet romantičarske predstave o tome kako je život u prirodi krasan. I svojevremeno sam čula neke profesore arhitekture koji su objašnjavali kako je divno živeti u Brvnari. Nešto sam ja pitala, opet, ko pere veš i gde? Jer da, jako lepo živeti u Brvnari pod uslovom da ima struju i mašinu za pranje veša. I dobar toalet. Da se ne ide 300 metara iza kuće po ladnom. Dakle, to su stvari koje će kasniji autori u okviru izgradnje fantazijskih svetova, o kojima će vrlo voditi računa, jer je očigledno da su i oni videli da je Tolkienov svet makoliko divan, manjkav, da prosto ne stoji. Ne stoji zato što ljudi nemaju šta da jedu. I mislim da upravo to, Mina je rekla da je ideja o hobitima, odnosno o okrugu kao prostoru ekološki osvešćena. Nije. To je romantičarska ideja engleska o idealnom prostoru za življenje. Mislim, u krajnjoj liniji postoji gomila engleske literature iz 19. veka koja forsira upravo tu priču i na tim tradicijama je i Tolkien gradio svoj svet. Dakle, u suštini, Tolkienov svet je u potpunosti romantičarski i u potpunosti previđa, daje nam ideje čemu treba da težimo, ali zato previđa velike delove stvarnog sveta koji su neophodni da bi svet mogao da funkcioniše. Da, i još nešto. Južnjaci su zli. Da li su oni izabrali da budu zli? Ko ih je proglasio i zašto zlima? Kako oni vide sebe? Da ne pričamo o orcima nesrećnim čiji pogled na svet
naravno da ne vidimo, jer su oni definisani da budu za odstrel. Tako da je taj crno-beli svet ono što meni, pored sve lepote Tolkienove priče, pravi problem. I mislim da je zapravo divno što su kasniji autori, uglavnom autori iz našeg sadašnjeg veka, izašli iz te priče i počeli da grade, na osnovu onoga što su naučili od Tolkiena, počeli da grade potpuno drugačije svetove, kao što su, ne znam, Morgan, Erikson, Stross, vrlo veliki broj autora koji grade svetove koji su, u koje možete verovati. U koje možete verovati kao u stvarne svetove, a ne kao u primere lepih mogućnosti koje nisu dostižne. Hvala. Hvala. Pošto u suštini nemamo još mnogo vremena, to jest trebalo bi da završavamo, ono što je ostalo negde tema o kojoj smo hteli da pričamo jeste akademska recepcija Tolkiena i u kojoj meri se, da kažem, je Gospodar prstenova kada je objavljen na početku, dakle, da kažemo, vrlo negativno okarakterisan kao, ne znam, mladalačko smeće ili knjiga koja neće prosto preživeti test vremena, ali se pokazalo zapravo suprotno. Kakav je vaš utisak, evo, većina nas ovde se negde bavi Tolkienom u akademskom kontekstu, kakva je situacija u Srbiji i kakva je situacija danas generalno, ako možemo ukratko, par minuta, pošto je Damjan već rekao da završavamo, ako neko ima nešto na tu temu još da nam kaže. Ima mikrofon. Pa, kada je u pitanju akademska recepcija, ja moram da kažem da i dalje važi malo u široj javnosti zabluda kako je fantastika zapostavljena i nedovoljno cenjena i tome slično. To uopšte nije istina, već decenijama. Pišu se radovi, objavljuju se monografije, zbornici, tako da što se akademskog rada tiče, fantastika generalno jeste i tekako zastupljena. Ta neka floskula koja se već decenijama prenosi prosto je zato što neko nije ažurirao svoj spisak literature ili svoje spisateljske neuspehe pripisuje toj fantastici koju, eto, narod ne cedi dovoljno. Evo čak recimo i ovaj Ser Gawain i Zeleni vitez. Matica Srpska je ovo objavila i Matica Srpska važi kao jedan ozbiljan, da kažem, konzervativni izdavač. I kada je rukopis bio završen, znate, Ser Gawain i Zeleni vitez je jedan od najstarijih ilustrovanih rukopisa. Ja sam onda insistirao da taj rukopis prati ilustracije, čak sam ih sam uradio, i zbog toga sam u Matici dobio nadimak Zeleni vitez. To sam posle čuo. Tako da, evo, čak i ti, da kažem, neki uslovno rečeno ozbiljni izdavači otvaraju se prema toj nekoj perspektivi. Do duše, ovo ne možemo percipirati kao delo fantastike, jer prosto u srednjem veku nije postojala ta razlika između fantastične i realistične književnosti, ali prosto i Tolkien i uopšte fantazijska književnost i fantastična književnost jeste prisutna i u akademskom svetu. Upravo to da se nadovežem, akademska zajednica generalno izbegava da koristi, odnosno da trpa Tolkiena u epsku fantastiku, zato što to je žanr koji je nastajao, upravo je Miloš pomenuo, Michael Moorcock je kreator, iz razloga što je hteo da se potpuno odvoji od onoga što je Tolkien i taj tip literature je zapravo, uslovno rečeno, kako akademci govore, uvreda za Tolkiena, zato što zapravo turbo folk žanr, ako niste dobar pisac, napisat ćete 1000 strana, strpati sve i svašta, izgraditi svet i to je to. Tolkien imao neke druge pobude, to ste i vi lepo rekli, dakle, taj romantičarski moment, viteški roman i ovo što je Mladen pričao. U tom kontekstu bi onda sve bilo strpano i Ser Gawain bi bio epska fantastika i Spencerova Fairy Queen i, ne znam, Orlando Furioso, čak i Dantea bi mogli tu, znači potpuno je knjižarski dodeljeno da je posle filmova Tolkien utrpan u epsku fantastiku, iako je
ono što filmovi prenose, dakle ta atmosfera potpuno drugačija nego u knjizi, jedna šizofrena, histerična, dok je u knjizi potpuno jedna smirena, potpuno drugi motivi, potpuno drugi način na koji se pristupa opisima, dakle nije mu bitno da opisuje bitku na 9000 strana, on to u jednom pasusu završi, upravo kao što je u srednjovekovnim epovima. Dakle, više je bilo pobuda da se priča o onome dok se dolazi do cilja, zato što je srednjovekovni čovek mnogo malo putovao, bilo je opasno putovati i onda je bilo interesantno da se slušaju te priče sa putovanja dok je sama bitka bila uslovno rečeno na tu scenu stupaju onda novi pisci koji zapravo, kao što je Ljiljana rekla, taj svet sa druge strane posmatruju, dograđuju ga i to sad ide u drugom pravcu koji je danas popularan i koji nazivamo zapravo epska fantastika. Eto, to sam hteo da... Sad i ja da se nadovežem na ovo što se akademske javnosti tiče, ja sam svoj prvi tekst, doduše o naučnoj fantastici, napisala negde 80. godina i objavila. Nije tada to bilo baš jako popularno, ali su to bila otvaranja. To je bilo otvaranje polja koje je sada prilično široko i meni se čini da cela ova priča, sad da se nadovežem na Marka, o žanrovima, je potpuno besmislena. Sad je ponovo besmislena na isti način na koji je to bila pre 19. veka, recimo. Jer to služi samo da čitaoci potencijalni prepoznaju neke fioke. A zapravo, kako Vijan nije fantastika, recimo? Ili ne znam, gomila drugih autora koji se stavljaju u glavni tok. Dakle, nema više razlike između žanra i glavnog toka. Jedina razlika koja postoji je dobar tekst, loš tekst. U redu, hvala. Hvala svima na učešću. Nadam se da vam je bilo interesantno. Izvinjavam se što smo malo probili termin i izvinjavam se narednim govornicima. Hvala na pažnji. Za sva pitanja, dalje diskusije, svi smo raspoloženi uvek, tako da slobodno možete da nas kontaktirate, nađete na društvenim mrežama itd. Hvala vam svima.